U Srbiji, poneže robni rezervi nemajú peniež za odkup, žito odkupujú len mlyny i dojedni trgovci na veľko. Pre také okljevanja i špekulacji točna cena išće nepoznata. Odkupljivače placa akontnu cenu okolo 16 dinari, co s PDV-om vidze kuz veće jak 17 dinari. Napriklad Gebi zo Ščantaviru placi 17,28, Novosadski MK Komerc 17,36, a mlin Julija zo Speketiču 17,5 dinari i vyplacuje dzeň po pridavanju. U najvekšim mlinu u Vojvodini, Senčanskim žitoprometu, placa 17,28 i najojuju žeše o 2-3 dni budze znac i konječna cena. I informacije koje mi imamo u okruženju, znači iz zemalja koji su također veliki proizvođači i izvoznici i znači činioci svetskog nekog tržišta, ukazuje da je i tamo rod i kvalitet roda zaista na visokom nivou. Cene kojima se barata su negdje na nivou oko 145 do 147 eura u okruženju, prema tome to može da bude neki eventualno i signal i za naše tržište. Pan Đurović hvari, že zo dlhšej praksi poznate, že še parasti u 50% slučajeva odlučuju za predavanje i vypracovanje takoj, a u 50% za čuvanje žita u silosoh i postupne predavanje keď cena budze výhodnejša, hoć to svojofajtova kocka, bo še slučovalo, že cena stagnirovala, ta až i padala u ceku čuvanja.